Khoto ya nhlawulo yi bakanye xikombelo xa Jabulani Khumalo xa ku koxa vurhangeri bya vandla MK. Holobye wa rihanyo Dr. Joe Phaahla u ri mfumo wo karhi ku tirha hi matimba ku lawula ntungu wa Marhuda kumbe monkeypox. Kasi eka mitlangu mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u ri u tsakisa hi tlangelo ra xipano xakwe. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Bandla ra ANC eLimpopo va ri va lulamile ku hlawula holobyenkulu lontshwa wa xifundzankulu. ANC ri voteriwe ku yisa emahlweni ri fuma xifundzankulu xa Limpopo eka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza. Vhiki leri ANC ri languteriwa ku tivisa vaholobyenkulu eka swifundzankulu leswi ri nga hlula nhlawulo. Kutava ro sungula sali hi lembe ra 1999 ku va palamende ya xifundzankulu ya Limpopo yi ta va na varhangeri va mavandla ya ntsevu. Mavandla ya MKP na ra UAT ya ta landzela ra ANC, EFF, DA na FF Plus ku va swirho swa palamende ya xifundzankulu xa Limpopo. Bandla ra MKP ri xirho xa rona Velile Jack a nge ngheneleli eka ntshamo wo sungula wa palamende ya xifundzankulu hi Ravuntlhanu. MKP ri tshemba leswaku va IEC va bakenyele etlhelo vumbhoni bya leswaku va rhobiwile eka switichi swo karhi. But in Limpopo we started to be active somewhere around the end of February. Our structures were established around February, March, but we were able to mobilize the whole of Limpopo to get one seat. But our view as MK is that the elections were not free and fair. And we have evidence that we have produced during the local outcome center. We gave it to the IEC and we were able to show them the inconsistencies between the voting station result and what they have captured. And we were told that the matter has been resolved, but we know they have not been resolved. Bandla ra ANC ri kume 44 wa switulu eka swa 64. Bandla ri tiyimisele leswaku swirho swa rona swi ta hlawuriwa eka swivandla swa vuprimiya xikan'we na xa xipikara xa palamende ya xifundzankulu eka ntshamo wo sungula wa palamende ya xifundzankulu. Bandla ri tlhela ri bekanela etlhelo swihehlo swa leswaku eka swikambelwana swa vayimela ku langwa eka xivandla xa vuprimiya laha a ku phikizana Dr. Phuphi Ramathuba, Baskopo Makamu na Nakedi Sivandakekana ku engeteleriwe swirho swimbirhi swa vandla ku nga xandla xa matsalano wa vandla laha Limpopo Florence Razilani xikan'we na xirho xa huvonkulu ya vandla Thembi Nkadiming. As the province, we have not been advised of any additional 2 names for the position of premier candidates to be interviewed. If that there is such decision, we have not been advised by the national leadership of the ANC. But of course, in terms of the guidelines of the ANC, officials are permitted to add 2 more names, but they are only restricted to do so only if the 3 candidates that have been submitted do not meet the criteria. And from where we are seated as the province of Limpopo is that the 3 names that we have submitted, they meet the criteria both politically and academically. Machaka u tlhela vula leswaku va tshemba leswaku ku nghenelela loku nga va kona eka nxaxamelo wa swirho swa vona ku ta va ku ololoxiwile loko swirho swa palamende ya xifundzankulu swi teka xihlambanyiso hi Ravuntlhanu. Ordinarily, those people that unduly benefited disadvantaged those that were unduly disfranchised. That is why we expect that the leadership must come very strong before the sitting of the Limpopo Provincial Legislature. But even if the sitting takes place and the matter has still not been resolved, there is nothing that prevents the ANC from attending to the matter even post the sitting of the provincial legislature. Bandla ra EFF ri kume switulu swa 9 kusuka eka swa 7 eka nkarhi lowu nga hundza. Ku ya hi nxaxamelo lowuntshwa wa swirho swa palamende ya xifundzankulu, xandla xa mutshamaxitulu wa bandla ra EFF laha Limpopo, Rasi Mahepa, yena xirho xi ri xoxe xa huvonkulu ya vandla laha xifundzeninkulu loyi a nga wela eka vanhu lava nga ta yimela vandla ePalamende. Bandla ra DA ri kume switulu swa 4 ku nga ku tlakuka kusuka eka swinharhu eka nkarhi lowu nga hundza loko ra FF Plus ra ha ri na xitulu xin'we.
Ipimani Balo wa mahungu ya SABC eLeboagomo. Khoto ya swa nhlawulo yi bakanye xikombelo xa un'wana wa vasunguri va vandla ra MK Jabulani Khumalo. Khumalo u ye ekhota koxa leswaku a vuyisiwa tanihi murhangeri wa MK. Hambiswiritano khoto yi bakanye xikombelo xa yena yi vula leswaku u tlanga hi ntirho wa khoto. U tlhele a lerisiwa ku hakela tihakelo ta maqwetha. Khumalo yena a nga tsarisa MK ximfumo tanihi vandla kambe khale ka President Jacob Zuma hi yena murhangeri wa vandla ku ya na hi tibuku ta IEC. Khumalo a lava leswaku Zuma a susiwa tanihi murhangeri wa vandla etibukwini ta IEC ku hoxiwa vito ra yena tanihi murhangeri. Vandla ra MK ri voteriwe swinene eka nhlawulo wa n'hweti leyi nga hundza laha ri nga kuma 45% exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Vandla ri kuma 14% wa tivoti eka nhlawulo wa tiko. Xirhonkulu xa vandla ra ANC Mavuso Msimang u ri nhlawulo wa n'hweti leyi nga hela wu kombe kahle leswaku maAfrika-Dzonga va tsan'we vandla ra ANC. Msimang u ri i khale vavhoti va karhi va kombela mfumo wa ANC ku antswisa mphakelo wa vukorhokeri kambe mfumo wu tsandzeka ku va korhokela. U ri vavhoti va ehleketa leswaku ANC a yi na mhaka ngopfu na ku lwa na vukungundwani. U tlhele a ku nhlayo ya vaholobye eka khabinete yi fanele ku hungutiwa. There's some low hanging fruit here. You have a layer in government administration called deputy ministers. I mean, save 2, 3, at most 4 departments. You do not need that layer. So that's a low-hanging fruit. Just cut it out. Apart from anything else, the cost of government cannot be seen to be going up. We've got something called the handbook. It was designed, and the privileges and things that are provided for there, the times now are different. Everybody in the nation is suffering. Let's show, even if it's a question of optics and PR, that we are sympathetic with the rest of society, and we cut out some of the luxuries. I think the president did reduce some. I don't know what it said, but absolutely we can't be having people moving around in really unacceptable luxury. Xivandla xa phorisa ra palamende xa ha ri hava munhu hi mpfhuka ntlhanu wa malembe lama nga hundza. Palamende yi karhi ku lavana na maAfrika-Dzonga lava nga na ntsakelo wa ku teka xivandla lexi. Xivandla lexi na nkoka ngopfungopfu minkarhi yo fana na leyi laha ku nga ta hlambanywa madzanadzana wa swirho swintshwa swa huvo. Ntirho wa nhloko ya maphorisa ya palamende i ku tiyisisa vuhlayiseki na ntshamiseko epalamende. Eka malembe lama nga hundza ku vile na nkwetlembetano laha van'wana swirho swa palamende a va sala va vavisekile. Xivandla lexi na nkoka epalamende. Munhu loyi a nga ta thoriwa ka xivandla lexi hi yena a nga ta endla xitiviso minkarhi hinkwayo loko ntshamo wa palamende wu sungula. Hi yena a nghenaka khome nhonga leyi vitaniwaka mace epalamende. Mace i xikombiso xa matimba lawa xipikara a nga na wona. They are very important in terms of the extension of the presiding officers as discipline in the House, ensuring that there is a orderly conduct in terms of the engagement amongst members of parliament, that the chamber does not descend into chaos or disorderliness, and they are responsible for carrying out the instructions of the presiding officers in terms of ensuring that those who are breaching the rules of engagement, there is a particular action that is taken against them. Regina Molom loyi a ri yena nhloko yo sungula ya sati ya maphorisa u ye eku wiseni ntlhanu wa malembe lama nga hundza. Xinavetiso xa poso xi komba leswaku va lava na munhu loyi a nga na vutivi na ku twisisa milawu ya palamende xikan'we na ku kota ku tirha ehansi ka ntshikelelo. Holobye wa mabindzu ya mfumo Pravin Gordhan u ri khampani ya swihahampfhuka ya tiko SAA yi le ka xiyimo xa kahle. Vuxokoxoko bya makungu ya ku xavisiwa ka SAA yi tekiwa hi khampani ya Takatso Consortium bya ha ri xihundla na sweswi. Mfumo a wu lave ku xavisa SAA kambe a swa ha fambangi hi ndlela yaleyo. Loko a vulavula eka nhlengeletano ya rixaka ya nhlangano wa vatirhi ve le mugodini eBoksburg, Gordhan u vule leswaku mfumo wu le ku tirheni ku pfuxa tikhampani hinkwato ta mfumo, nakona tikhampani leti ti fanele ku sirheleriwa. What we need to do as an absolute necessity
is get rid of the culture amongst a wide range of South Africans, including people who might be holding political office or any other office, to keep looking for opportunities to extract money from these entities. And if we don't stop that, then we are defeating ourselves. Then we are going to once again say that these institutions are not working. So that culture must be an important part of the renewal of the culture, not just in the ANC, but in the alliance and in society as a whole as well. Kona eka nhlengeletano leyi, Holobye wa Gezi Hosiyenso Ramokgopa u ri va karhi ku humelela eka makungu yo herisa load shedding. U ri hambi leswi Eskom yi nga kunguhata ku lunghisa, yi swi kotile ku hlayisa mavoni ya karhi ya voninga no hunguta ku timiwa ka gezi. Ramokgopa u tlhele a ku load shedding yi se fika emakumu, hambi leswi swi endlaka masiku ya 79 ri nga se timiwa. We are not out of the woods yet. So I've been saying this consistently. So we have not ended load shedding. So what we have done, we have seen significant levels of improvement, attenuation, 77 days without the load shedding. But you need new generation capacity. You need to modernize and expand your transmission network so that you are able to accommodate new generation capacity from renewable that is in the Cape provinces, Northern Cape, Eastern Cape, and the Western Cape. Once we get to that stage, then, of course, depending who that person is, can say with a degree of confidence that we have eliminated load shedding. Holobye wa Gezi u engetele hi ku vula leswaku ku engetela vuswikoti bya gezi swi tshama swi ri swa nkoka. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Holobye wa rihanyo Dokodela Joe Phaahla u kombele leswaku ku va na kurhula endzhaku pfuka ka ntungu wa Marhuda. Phaahla u ri ndzawulo ya rihanyo yi karhi ku tirha vusiku na nhlekani ku tirha na ntungu lowu no kuma nsawutiso wa kona. Ntlhanu wa vanhu va tluleriwe hi Marhuda ku fikela sweswi laha tikweni, naswona eka vona wun'we u lovile. Ntlhanu wa vanhu se va khome vuvabyi lebyi bya Marhuda eGauteng na KwaZulu-Natal. In the current outbreak, we have recorded 5 laboratory confirmed cases, and regrettably, one of those have passed away. 2 of these cases were confirmed in Gauteng and 3 in KwaZulu-Natal. The death that occurred is amongst the 2 cases in Gauteng. This patient passed away late on Monday this week, Monday the 10th of June in Tembisa Hospital. Vavabyi hinkwavo I va xinuna nakona ku tshembiwa leswaku vuvabyi byi tumbuluke kwalaha tikweni. All cases and all the patients are males aged between 30 and 39 years without any travel history to other countries which are experiencing outbreaks. So this then says to us that we do have local transmission. It's not imported cases. All 5 cases were classified as severe cases as per WHO definition, and they were requiring hospitalization. Vativi va bumabumela leswaku vaaki va tirhisa murhi wo karhi lowu tivekaka ku lwisa Marhuda ya muxaka lowu. At the current moment, in South Africa, we don't have a registered treatment for Mpox. However, the World Health Organization recommends the use of an antiviral treatment called Tecovirimat. This is an antiviral agent which has shown to be useful in the treatment of Mpox. Mfumo a wu se teka xiboho loko va ta sungula nsawutiso ku sivela ku hangalaka ka vuvabyi lebyi kumbe We are also looking at obtaining vaccines, Mpox vaccine. Options are being considered as to from our department working with SAPRA and WHO. We are also accessing the vaccines, small doses of the vaccine, and we then still working on who will be the priority target in terms of the vaccination. So we're trying to source that from WHO member countries who have stockpiles that exceed their needs, but we're also approaching Gavi, the global organization. Vavabyi vambirhi
va tshunxiwile exibedhlele kasi vambirhi va yisa emahlweni no kuma vutshunguri exibedhlele. A swi se tiveka leswaku wanuna wa 35 loyi a nga khomiwa hi swihehlo swo dlawa ka vana vambirhi va vanhwana hi yena Nsulavoya kumbe e-e. Vateki va mahungu a pfumeleriwa ku nghena ekhoto ya magistrate ya Pretoria North laha muhehliwa loyi a hehliwaka hi un'wana nandzu wo dlaya ni milandzu yo hlaya yo ringeta ku dlaya a ri kona, kambe maphorisa va ri va karhi va lavisisa xiave lexi a nga va ka na xona eka ku dlaya ka tihanyi ka vamakwavo vambirhi va le Soshanguve. 35-year-old Zimbabwean national appeared briefly at the Pretoria North Magistrates Court. He's facing a charge of murder, 5 counts of attempted murder, 2 counts of arson, and being illegal in the country. So after the charges were read out to him, the matter was then postponed to the 19th of July for further investigation, which also includes the identity parade that is yet to be conducted. Hence, the media was not allowed inside the court. At this moment, the man is not linked to the murder of the 2 children. However, investigations are ongoing. If investigations links him to the murder of the 2 children, then the charges of murder will then be added on top of the charge of the murder that he's already facing. Amakwavo vambirhi malembe ya le xikarhi ka 9 ni 4 pfuna na tinyiko maxava va balisiwile ko hlaya no tlhela va hisiwa endzhaku loko wanuna loyi a nga tivekeki a nghena ekaya ra vona a va hlasela eSoshanguve. Va lahliwe vhiki leri nga hundza. Ka ha ta endliwa mfolo kumbe parade yo kambela leswaku wanuna wa 35 loyi a ri ekhoto namuntlha wa khumbeka eka ku a dlaye vana lavambirhi. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara 18 rand 64 cents, pondo i 23 rand 71 cents, euro i 19 rand 99 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 45 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,313 hi awunsi, platinum $955 hi awunsi, nxavo oil mbisi $81.45 hi mphongolo. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u kombele vatlangi va xipano xa rixaka ku khomisa xisweswo. Bafana va hlule Zimbabwe tinharhu eka yin'we eka ntlangu wa ku ya ringanela ku ya eka World Cup hi 2026. Broos u rendzo ro eka World Cup ra lehile. Mudzaberi wa Bafana Hugo Broos u yo cinca mutlangi wun'we ntsene eka xipano lexi nga tlanga ku ringana hi golo yin'we eka yin'we na Nigeria uyo hi Ravuntlhanu. Oswin Apolis u teke xivandla xa Percy Tau loyi a nga vaviseka. Hi le tlhelo Zimbabwe lava va tlanga na vona va cince ntsevu wa vatlangi lava nga tlanga eka ntlangu lava nga hluriwa hi Lesotho. Afrika-Dzonga va sungule ntlangu wa vona na Zimbabwe hi ku howisa, kambe a swi teka nkarhi Zimbabwe va nga se ringanisa. Bafana va tlange kahle swinene eka xiphemu xa vumbirhi laha Thapelo Mrena a nga nghena a howisa tigolo timbirhi kuva va hlula hi tigolo tinharhu eka yin'we. There are still 6 games, so there's a lot to lose, but also a lot to win. So for the moment, I think we are on schedule. We win the games at home, which is very important. So let's go on like this. And if we can go on like this, I think there's a big chance we can qualify also. A ku ri ntlangu wo sungula wo Bafana va tlanga eFree State hi mpfhuka xa 10 wa malembe. Ro hetelela loko va tlangela kona hi loko va hlula France eka 2010 FIFA World Cup. A ku ro hetelela ku va tlanga mphikizano wa Cup ya misava. Naswona president wa SAFA Danny Jordan u ri Afrika-Dzonga va fanele ku va kona eka mphikizano hi 2026 lowu nga ta rhurhela hi USA, Canada na Mexico. It reminds us of the World Cup, France that we won here 2-1, England, Germany here, a wonderful match, and tonight we go to be a serious contender for qualification for the World Cup 2026. I just want to say well done to the team and the coach. Bafana a va tlangela eka rivala leri a ri kusuhi no tala hi vaseketeri eBloemfontein, naswona man of the match Thapelo Morena
loyi a nga khale ka mutlangi wa Bloemfontein Celtic u ndhundhuzele swinene vaseketeri va bolo eFree State. I'd like to thank the technical team for believing me to change to help the team to change the game. And yeah, it feels very great, especially after so long being again in Bloom. We done it for them because it's been a long one not having a team, and thanks also to the supporters. Mitlangu ya Bafana yo ringanela ku ya eka 2026 FIFA World Cup yi ta hi emahlweni lembe leri taka hi Nyenyankulu loko va rhurhela Lesotho. Loko vo wina ntlawa va ta wela eka swin'wana swa swipano swa 9 leswi nga ta ya eka mphikizano hi 2026 kusuka eka tikonkulu ra Afrika. Kasi ndlela yaleyo hi fike emakumu ka mahungu ya namuntlha, man'wana ya ta va kona hi Ravuntlhanu. Tsietsi Baloyi wa landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. riperile ehenhla ka xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutile moya leyi nga ta va karhi isa mahlweni eka madyambu ya namuntlha. Hi languta xifundzankulu xa Limpopo laha moya nga ta va tsutsuma hi 10 wa tikhilomitara/awara. Hi languta ku ya exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona moya ta va karhi u hunga ku ya kwele exifundzeninkulu xa Eastern Cape ku ya kwele eWestern Cape. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona ku ta va karhi ku ri moya leyi nga ta va karhi isa mahlweni loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape. Hi tlhela hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal nakona ku ta va karhi ku hunga moya ku ya kwele exifundzeninkulu xa Eastern Cape ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Western Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ma swifundzeninkulu kona loko hi languta eka siku ra mundzuku ku langutira maxelo mo hisa ngopfungopfu loko hi languta ndhawu ta Pitori hi languta Brakpan yi ta va karhi hisa 22 degrees kasi Springs yona yi ta va eka 20 degrees. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta le Giyani ka Siyandani ku ta va karhi ku hisa loko languta Messina yona ta va karhi hisa siku ra mundzuku Thondo na ta karhi hisa Tzaneen yi ta va eka 25. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Skukuza ku ta va karhi ku hisa Machini ta va karhi hisa Kalona yona ka ta va karhi hisa loko languta Emelo yi ta va karhi hisa hi 20 degrees. Loko hi languta eka xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu to fana na Richards Bay Ulundi Vryheid ku ta va karhi hisa kasi loko languta Ladysmith yi ta va eka 19 degrees. Loko languta xifundzeninkulu xa East kona nakona u nga languta maxelo mo hisa eka siku ra mundzuku loko languta ndhawu ta fana na Umtata ku ta va karhi ku hisa hi 20 degrees koma ta va eka 19 kasi loko ndhawu ta Graaff-Reinet yi ta va eka 20 degrees. Loko languta xifundzeninkulu xa West kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta Vutleni ku ta va karhi ku hisa loko languta ndhawu ta Winchester ku ta va karhi ku hisa hi 23 degrees. Loko languta eka xifundzeninkulu xa Northern Cape nakona u nga languta maxelo mo hisa Kimberley ku ta va karhi hisa Kurumana yona ku ta va karhi hisa Upington yona yi ta va karhi hisa hi 25 degrees. Loko languta xifundzeninkulu xa Free State kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta fana na Vryheid ku ta va karhi hisa Sasolburg ku ta va karhi ku hisa Kroonstad na yona yi ta va karhi hisa hi 20 degrees. Loko languta maxelo xifundzeninkulu xa North West kona nakona u nga languta maxelo mo hisa loko languta ndhawu ta fana na Rustenburg loko languta fana ta Potchefstroom nakona ku ta va karhi ku hisa Mahikeng yi ta va eka 21 degrees kasi languta Tosca yona yi ta va eka 24 degrees. Kasi lawa a ku ri maxelo hi mi khomela wona eka madyambu namuntlha ra perile.